Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibe inhle kwabantwana. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bonke no Jehova Malazaretani ngiyabonga Nkosi enkulu yesabatha ukuthi Nkosi uthi ake ngime phambi kwalabantwana bakho abayingcwele. Ngiyazi Nkosi enkulu yasekuphakameni ukuthi lokho Nkosi kusuka othandweni, ngoba baba ngeke uma umuntu ungamthandi uthi akame phambi kwalento yakho enhle kangaka. Ngibongela ke Nkosi yasekuphakameni kuba ngibe nalowo umsa ovela kuwe wokuba Nkosi yasekuphakameni ngiguqe phambi kwakho. Abake belusa ke bayazi ukuthi noma ngabe uhlale welusa singabafana selusile, kodwa mhla kufike ubaba umnikazi weinkomo ozelusayo, ukwelusa kuye kwehluke, akufani noma nisuke neluse nje ninodwa, ngoba uyehlala buke ukuthi umthetho wenu kanti nelusa kanjani. Lezi inkomo njengoba izacile nje ingenxa lokwelusa kwenu yini, aphume nomphumela. Nalapha ke njengoba sihlangene eManazaretha ingcwele, ngiyacela uNkulunkulu wasekuphakameni ukuba angiphe isandla esihle sokuphatha lo msebenzi wakhe, ngoba yena uyinono. Lo msebenzi engiguqe phambi kwawo umsebenzi wenono elingafani namuntu, owawuphatha ngobunono obukhulu yena ngesikhathi uphethe uye. Ngomusa wakhe wayesethi nani ngiyanivumela ukuba ngelinye ilanga ke ngihlale phansi ngibuke ukuthi ninaso yini lesinono mina engophatha ngawo lo msebenzi. Ngiyacela ke kuba ke ngidlule esihlabelelweni samashumi 27. Thixo niyethembale thongezi esekhathi ezikhathi zonke Thixo Sinalo futhi
yakho vuka nathi
siqale evesini ka-15. Manazaretha ayingcwele angazi noma ngisuke ngenziwa ubungane noma ukuhlubuka noma yini. Kodwa ngithi mangicabanga ubaba omkhulu bese ngithi mina hayi kwashoda ngomuntu ozolandela imbhalo kahle. uNkulunkulu njengoba kuyena owangcwaba uMosi ngoba ithuna likaMosi alaziwa umuntu uthi liphi. uNkulunkulu wayebafihlela laba bantwana bakwaIsrayeli. uNkulunkulu wayithatha inhliziyo kaMosi wazoyifaka kuShembe. Amen. Wayebafihlela ngoba babezobona ukuthi ukhipha inhliziyo kaMosi weza nayo la eSouth Africa wafika wayifaka kuShembe. Lokho ngisho ngoba uma ubheka ufunda umbhalo uyuthola ukuthi laba bantu inhliziyo yabo iyafana. Inhliziyo eyodwa nokuhamba kwabo kuyafana. Ngifundile mntwana. Deuteronomy 30 qala verse 15. Bheka ngibekile ngaphambi kwakho namuhla ukuphila nokulunga ukufa nobubi. Ngalokho ngiyakuyala namuhla ukumthanda uJehova uThixo wakho ukuhamba ngezindlela zakhe nokugcina izimemezelo zakhe nemithetho yakhe nokwahlulela kwakhe ukuze uphile wande. uJehova uThixo uyakubusisa ezweni oya kulo ukulifuna. Kodwa uma inhliziyo yakho iphenduka ukuba ungezwa udonswe abanye ukhonze ezinye izithixo uzidumise, ngiyakushelisisa namuhla ukuba uyakubhubha impela. Amen. Bantwana baNkulunkulu amazwi ayikhuluma uMosi einsukwini zakhe zokugcina. Esevalelisa kubantwana bakwaIsrayeli. uNkulunkulu esemtshelile ukuthi sengizokuthatha manje. Umsebenzi ebenguthuma ukuthi ungenzele wona usuqedile. Uthi ke uNkulunkulu kuMosi, kodwa ngingakakuthathi kunomsebenzi engifuna ungenzele wona. Ngifuna ukukuthuma ungicobele umholi ozolandela wena. Umgcobe umbusise lo mholi. Uyamtshela kuNkulunkulu uthi ngifuna ukuba ungicobele uJoshua ngoba uyena engimkhethile ukuba holela laba bantu. Aye nabo kulelizwe enganethembisa lona laseKhenani. uMosi uma efika esebabizile abantwana bakwaIsrayeli ezobethulela lezi indaba ukuthi uNkulunkulu uthi usekhona umholi, ningesabi mangihamba nizokusala nodwa. Umholi ukhona. Uthi ke uMosi enhlizweni yakhe kuyoba kwenele uma ngivele ngithi kulabo bantu nanga umholi athe uNkulunkulu anomlandela uyena ozonihola maze ngihambile mina. Kuyoba kwenele uma labo bantu ngingabeluleki. Labo bantu ngoba ngiyabathanda angibeluleke. Ngithi noma ngihamba inhliziyo yami ingabi nacala. Ihambe ngazi ukuthi ngibelulekile. Uma bona akekho yothi uMosi akasitshelanga. Uyabaqoqa ke ukhuluma lamazwi kade efundwa. Uthi bheka namhlanje mina ngibeka phambi kwakho ukufa nokubi. Ngibeka futhi ukuphila nokuhle. Ilona lo akayikhethele.
uthi kodwa mina ngiyaneluleka ukuthi ninamathela kuJehova namfunda engingifundise yena lo ebesiwa sivuka naye ngihamba nani. Uyabona ukube wayengenandaba uMosi nalabo abantu wayizothi mhlawumbe ngibeke ukuphila nokufa abashiye kanjalo. Kodwa uthi akwenele khona bazosuka bekhetha ukufa. Uthi ngithi mina uyabona uphumela obala manje uMosi wathi lalelani ningabakithi nina ngithi mina akasathi uthi uNkulunkulu uthi ubeka ukufa nokuphila. Uthi mina wakini ngithi ngibeka phambi kwenu ukufa nokuphila uma kukhona phakathi kwenu engizothi mangisithela aqala okusha. Uma eqeda lapho eqeda ukukhuluma nalabantwana usebiza uMosi ubiza uJoshua. Uthi nangu umholi uNkulunkulu amkhethile umbeka isandla uyambusisa. Nangu umholi uNkulunkulu amkhethile ukuba niyohamba nilandele yena imihla yenu yonke. Bathi amen. Bakhuza ingcwele. Ngoba sebemtholile umholi ophuma uNkulunkulu egcotshwa omunye umholi. uJoshua ugcotshwe uMosi ngoba ezongena esikhundleni sakhe ahola abantwana baNkulunkulu wambeka isandla ekhanda wathi Joshua ngiyakubusisa. Angazi noma wayemazi into novalo ngoba akagcinanga lapho wathi qina yima isibindi ungabi nalivalo uhambe phambi kwalabantu uNkulunkulu wenza into enkulu ngawe. Ukukhetha ukuthi kufezeke isifungo kufezeke ukuthi abantwana bakaIsrayeli bangene eKhenani ngawe. Ngibaholile mina abantwana bakaIsrayeli kodwa angizange ngifike nabeKhenani. uNkulunkulu ukhetha wena ukuthi lesi sifungo sifezeke ngawe. Ngakho ke qina kusukela namhlanje. Uma ke uMose sekukhulumile lokho kuJoshua ngiyabona uNkulunkulu wabona akwenele. Wabona uNkulunkulu hayi akwenele. Nama ke ngikhulume naye. Ngicela ungivulele futhi umntwana kaNkulunkulu incwadi kaJoshua 1. Uqale kuverse 1. uNkulunkulu uyambiza uthi Joshua umuntu wami uMose uhambile emhlabeni. Kodwa engifuna ukukusho kuwe ukuthi mina uNkulunkulu wasekuphakameni ngihambile ngikhona. Futhi ngiyoba khona kuze kube phakade. Uphinda amazwi kaMosi uthi ngifuna uqina ube indoda. Wethemba ukuthi ngikhona mina nihambi nodwa. Njengoba ubonile ngihamba nani kukhona uMosi namanje kusazoba njalo ngoba mina nguNkulunkulu wasephakameni angifi. Amen. Amen. Ungifundela masithole. Joshua uqala. Soqala. Ahlelo soqala. Wathi ngasemuva kokufa kaMosi inceku kaJehova uJehova washo kuJoshua indodana kaNuni induna kaMosi wathi uMosi inceku yami ufile suka wena uwele leJordani wena nalaba bantu bonke niye ezweni engibanika lona bona abantwana bakwaIsrayeli. Izindawo zonke eziyakunyathelwa izinyawo zenu ngininikile zona njengokusho kwami kuMosi. Kusuka ehlane nakuleli Lebanon kuze kufike emfuleni omkhulu umfula iEufrate izwe lonke labaHithi kuze kufike kulo ulwandle olukhulu ngasentshonalanga kuzakuba umkhawulo wenu. Akuyuba khona umuntu ongema phambi kwakho izinsuku zonke zokuhamba kwakho. Njengalokhu nganginaye uMosi ngiyakuba nawe angiyukugela ngikushiya. Qina ume isibindi ngokuba
ngempela ukuba ugcine umthetho wonke akunika wona uMusa inceku yami, ungaphambuki kuwo ukuya ngakwesobunene na ngakwesokhohlo, ukuba ubuse ezindaweni zonke ohambela kuzo. Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho, zinda kuyona emini nasebusuku, ukuba ugcine konke okulotshiweyo kuyo. Khona uyakuba nenhlanhla ekuhambeni kwakho, khona uyakubusa. Angikuyalile na? Qina ube nesibindi, ungesabi wethuke, ngokuba uJehova uThixo wakho unawe ezindaweni zonke ohambela kuzo. Khona uJoshua wayala izinduna zabantu wathi, dabulani kamu nibayale abantu nithi, zilungiseleni ukudla, ngokuba emva kwezinsuku ezintathu niyakulwela leli Jordani, ningene nilamukele izwe uJehova wenu aninike lona, nilamukele. Amen. uNkulunkulu ke la useyikhulumela yena uqobo noJoshua. Naye mulalela uphinda wona lamazwi uthi qina khona ungesabi. Ngoba wena ngunike isibusiso esikhulu sokuthi kube uwe owabela nabantwana bakwaIsrayeli lelizwe engakhuluma ngalo. Noma ubani mehamba la endleleni wayethi ungathi sengiyabona sesiseKhenani. noMose wayesho njalo. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu uJoshua ozuze leyo nhlahla yokuthi kube uyena owabalelizwe. Leli uNkulunkulu wabathembisa lona. Uyena ozuze inhlahla yokuthi angene nabantwana bakwaIsrayeli kuleli Khenani. Into enzima kakhulu ke bantwana baNkulunkulu la ebhekene noJoshua. Njengamanje base beyibanga elincane ukuba befike emfuleni iJordani. Ibanga elincane kakhulu. Inkinga enkulu ke kwakusehlobo. Lini izulu uma kufanele uwela uthukela ngeenyawo ehlobo. Makuthiwa nje wena ke wena ozowela nabantu uhola abantu bewela uthukela ehlobo ngeenyawo. Ungakusho impela uthi hayi uNkulunkulu ngicela kaqala zomunye. Ngoba uthukela ehlobo hlale ligcwele. iJordani ke kuthiwa ehlobo lalihlale lihamba ngaphezulu kwemngcelele yalo. Namanje kwakunjalo. KwakuJanuary befika lapha. Ngoba wela mhla ka10 January njengoba nathi entabeni nje ngoJanuary. iJordani balwela ngomhla ka10 January. Uthi kuNkulunkulu Joshua sukuma ke manje uqina ume ngenyawo. Mina uNkulunkulu wakho ebengihamba nani ngesikhathi sika Mose namanje ngisekhona. Kanti iJordani liyakapaka. Liyakapaka libovu. Uthi uNkulunkulu uqhubeka naleyo ncwadi uthi lalela ke mfana wami. Ngimdala mina. Namhlanje ngifuna ukukuqinisa phambi kwalabo bantu. Ngifuna laba bantu babone ukuthi ngikhona. Uthi utshela umhlangano khipha abashumayeli bamemeze bethi sekuyahanjwa ebese bethwala izitsha bathwala izitsha ethatha ubhoko umfundisi ohamba phambi kwezitsha aqonde ngqo eJordani ligcwele. Hayi bantwana baNkulunkulu. Uthi qondani kulo kusho uNkulunkulu. Bayibuza omfundisi umthetho ukuthi yini manje le? Mayithiwa asikhona ngola umfulu ugcwele sizokwenza njani? Hayi bantwana baNkulunkulu asinalo elinye ithemba. Nathi ithemba lethu phambi kwethu. Asinalo elinye, asilifuni futhi. Ngeke ngalalela iDVD yenkosi ilanga kulezi insukwana. Ngcono ngichaza ukuthi iDVD. Ngoba abantu baye bethabu. Kanti wanini lo muntu?
ngilalela iDVD ithi inkosi thina sinowethu uNkulunkulu wasekuphakameni futhi asimfuni omunye akusho ngathi ayisashe silwane samhlona uthi asimfuni futhi omunye senele ilona esinayo Nkosi yamakhosi asifuni lutho ongaphezu lokho osenzela khona senelisekile baba ungayikhathazi inkosi yamakhosi ukuthi mhlawumbe laba bantu bazohlubuka ngoba akukho shosha sike sasukuma ithi inkosi ilanga la iphakameni ishosha esize kuzo ishosha zomoya sishoma ezishosha zomphefumulo izona sifuna isukume ngoba kusizani ukuthi ishosha usikhombe ngomuno oqhuma amathambo sisukume siphume lapho sihambe ke sesihambela siyabulala abantu sigila imkhuba bekunani lesi sishosha usishumayeze sisukume ngaphakathi yini kanti ofanele sikhathaze ngayo senele Nkosi yamakhosi ukukhuleka ngathi baba kwacala lelo Nkosi liyophela ngesikhathi uNkulunkulu athanda ubasiphele ngalo asilinde lutho la sike satatazela maNazaretha ngasekuqaleni angisho lokho sike satatazela ngasekuqaleni salo sithi hayibo hawu nakho manje icala hlehla hawu kanti manje na hawu hey madoda nakho hayi manje sasibeke phansi imoya ngeke ngakhuluma noNkululeko lezi insuku ngathi mina Nkululeko uyabona into njengamanje thina njengebandla sesigoqa izandla sibukela inkosi sibuke emehlweni sithi kanti icala liphela asenzi lutho silinde kuphela icala bese kuyima senza izinto ubani obethe lizophela khona mali ngaphelanga kunani sinankinga thina sifuna liphele khona kuzoba njani ngithi mangikhuluma ngithi mina iyodwa kuphela emoyeni wami into engishoda ngayo inye ukuthi inkosi ithola ilungelo elimile lokuthi mithi ngenhlangakazi ikhuphuke sishoda ngenhlangakazi kuphela nje asishoti ngabuhleni bengabuthatha behambe nabo mabethanda iyoya inkosi bakuthanda yona kodwa thina kolutho la sithi khona baba sifuna asishoti ngaJudiya asishoti ngalutho uyoya ngomusa wakhe ngoba la ikhaya kungomusa akuyi ngogidima kuyi ngokuthanda siphelele nje futhi ngingacabanga ngathi mina hawu uNkulunkulu ngingafika lapha esibusweni maNazaretha ngoAugust ake nginhlebele hey kungathi makuvala umhlangano bosuthi wena hayi kuvaliwe ngalokuthi ngificane nebhomu ngoAugust angisazi bekumhlabani mhlambe beku isonto lesibili uvale umhlangano kaJuly ngiphelezela omunye umama wangakithi wakaZulu Makhanyile wakwaZulu uMaZulu wakhanyile ngiyaphambanisa ingane yakhe yagwaza umuntu manje uyoyibika enkosini lengane akekho ke umuntu nongeyili Nazaretha ongenasi isihlobo sakhe esiyiNazaretha eyiningi ke unyasi sebehambile ke bagijima qala bayombika onyazini bahambisa neskipu ukuthi siyothandazelwa uma kubuya namafutha lapha anela gcoco njengalo mafutha lomfana kuvele kuphihlike zonke izilonda bathi odokotela siyabona konakele kakhulu wena kufanele ukuthi sikhiphe ithambo emgogodleni kodwa ngeke uphinde uhambe vele hayi maNazaretha ukuthi mhlambe ngenza ihaba lokuthi ngoba mina ngila ngikhuluma ngento ekhulunywa yilo mama ongeyili Nazaretha okuyiyona into edala ukuthi ezethathele indlela yokuza ngaphatha induli ngeke angiboni kahle uma nje lo mfana wami eke waphuza lamanzi aphuma lapha wagcoba lo vaseline osuka lapha hayi kuvele kube inkinga angakwazi ngisho kwenzani ke manje lo muntu ulele embhedeni hayi ngase ngiza naye esilwaneni ngizobesho njalo ethi isilwane mangifika lapha ke ngifica inkonzo maNazaretha eyisimanga ngithi mina hawo kanti uNkulunkulu umhlangano yena kavali ngithola inkosi ikhuluma ngokuthi maNazaretha ngaze nganomona ngathi hawu kodwa lenkonzo ibingabingane kaJuly kuphelele wonke umuntu ezwe lento yikho sengithi ake ngidlulisele Nkosi yamakhosi
kubafowethu ababengekho ngoba kwakungekho ngisho umshini oqophayo sivalile phela sihambile manje sisemakhaya valiwe umhlangano sisemakhaya manje thina kanti kungakafiki lapho Manazaretha funa lento siyibheke kungakafiki lapho ngeke ngasala mina ngize ngahamba ngithi bekulo esibili mangaphosisi ngomsombuluko kukhona okuncane ngisadinga ukwenza ngomsombuluko mangithi ngifika kulo unkosana lo zalomfundisi uGumede ngithi mina hayi bengifisa ukubona ubaba uthi hayi ubaba akabonakala hawu baba abonakala he usegumbini nathi nje hawu uthi mina hawu kathi babethu ushamba kambali namanje inkosi elindile isegumbini ngathi mina hawu kusho ukuthi kanti sithi thina sigibela imoto semakhaya yena beyolinda elindele imphefumulo yethu emgwaqweni ukuthi noma sami uyazi Manazaretha khona into ngibona ukuthi mhlambe kusafuna siyibonge uNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni yilesi iqalile lengozi yasethemba ezinhle akukho umuntu osake wangcwatshwa ngengozi yomgwaqo kuthe sekufanele singcwabe umuntu ngengozi yomgwaqo ingane kaMkhize wala kwenziwa yini impendulo ngiyithole ngalelo langa ngithi mina ngathi inkosi isalilinda yona ngesikhathi thina sesikhululekile sijahe emakhaya mhlambe nezinkwa sesidlile sigida nje vele nezinkwa sesidlile ngoba umhlangano uvaliwe kodwa inkosi isalindile ngithola inkonzo ke la ngifuna ukuya khona le nkonzo ithi uNkulunkulu wangithanda ningakazalwa ngizocela ke ndlule kule ncwadi abase Roma 9 verse 13 kanti ngibiza kahle ase Roma 9 verse 13 ngicabanga ngibiza kahle njengokulotshiweyo ukuthi ngamthanda uJakobe ngamzonda u-Esawu sesiyakuthini na ukhona ukungalungi kuThixo na hayi wathi kuMosi ngiyakuba nomusa kwenginomusa kuye ngimhawukele engimhawukelayo ngakho akuyi ngothandayo akuyi ngogijimayo kuya ngoThixo onomusa ithi le ncwadi anganoma nje ngayimisa besifikile la ukuthi ngamthanda uJakobe ngamzonda Esawu kanti ufikile la ukuthi kudume ikhanda nenguzona engakuzwa ngiyalenga bayisho njalo itheni labafana bakithi bathi ayi ngiyalenga ithi le ncwadi ngamthanda uJakobe ngamzonda uEsawu yayilapho nje inkonzo ithi ke inkosi yamakhosi lento uNkulunkulu uyikhuluma labantwana bakazalwa ilapho ke ngethuka khona ukuthi kanti uNkulunkulu wamthanda uJakobe engakazalwa wamzonda uEsawu engakazalwa uthi umbuzo babenzeni uJakobe wayemenzeleni uNkulunkulu uEsawu wayonengani uNkulunkulu ukuthi azange ngithandi ngingakazalwa noJakobe wenzeni kube azathandwe engakazalwa yikho ke Manazaretha ngithi lenkonzo ayingaba nomona uthi nina njengoba nilapha nicabanga ukuthi uNkulunkulu unithande mhlali iphume ehleli niyethemba ezinhle uthi cha uNkulunkulu lokho wanithanda ningakazalwa ukuthi nina nazi ukuthi kanti uNkulunkulu wanithanda ningakazalwa umbuzo wami uthi ke Manazaretha thina ke lolu thando lungaka silubuyisela ngani uma umuntu ekuthanda kangaka wenze njani wena ukuthi uhlale umjabulisa asimphoxe yini uNkulunkulu wasekuphakameni ngoba uthi akuyi ngokugijima abekho yini bebegijima phambi kwakho la ngiguqa khona mina ngibekwa yini ngoba eyami indawo ilapha emgwaqweni lo yesikawini ukuba nje kwakuba nomhlangano la uthi ngoluthi umhlangano waOctober uzoba seBexita
mina ngizobe ngihlali lapha emgwaqweni lobheke esikhawini ngihlali nje ngenhlana kwawo ukuze ngingashayiswa izimoto sixoxele indaba ngale ngoba sizwe nokuthi ubani ophethe inkonzo nezipika ifiki ngale ngezansi silinde nje ukubona mase beguqa sibone ukuthi hayi kusho ukuthi sekuyavala ngibuza ukuthi ngibekwa yini lapha engiguqe khona eduze engaka inkosi ngiyibone la eduze ngoba uthi ngosasingasalwazi thina akuyi ngomusa ukuthandwa ngithandiwe kungokuthandwa into ekulethe lapha ukuthandwa lesi sibindi obe naso sokwehluka wedwa uthi ngiyehluka mina angizukufana nabanye abantu kungenxa yothando uthando lolo lidala ukuthi uMose athi lalelani bantwana bakwaIsrayeli ningabafowethu nina angifuni ukugcina ngokuthi ngithi uNkulunkulu ngicobela uJoshua kodwa ngifuna ukuniyala ukuthi noma sengihambile ningabakhetha kubi ngoba phambi kwenu khona okubi khona okuhle wena uyaloba ngisho ngithi lo esimlandelayo akazange akhankaselwe umuntu lapha emhleni kwakhankaswa kwathiwa sonke sibhekele kwaze kwadonswa bonke abantu okwaziyo ukuthi sibethembile bandleni ngisho umkhulu uNhlangakazi kwathiwa wena khuphuka uyosho ukuthi hayi makuthiwa umduduza hayi nami wayesenza lokho akwenza lo esinayo akazange akhankaselwe abashanga nokuthi ngoba naye usemenyezelwe akeke phela mhlambe kesho phambi kwebandla ukuthi mhlambe kungani cha kodwa sathi sifuna yena Themba limbe hasina hawasina lo futhi haphandle haphandle kwakho Inkosi yasifihlela iyasifihlela wafika uNkulunkulu wathi qina ube nesibindi ungabi naluvalo ungesabi iyasifihlela inkosi wawungeke ungabi nalo uvalo uma kwakunje ngoba kwakunje ya hey ngizobe sengithe tshelani eningasanibathinte bangiphuthumisela amaphoyisa azongithatha hey senziwa yini isikhohle indaba engaka ngiyabona mina sesikhohliwe senziwa yini isikhohle ile ndaba engaka uShemba asenzele yona amaNazaretha mina ngiyabona ukuthi sasikhohliwe sekuneyindaba eziningabi manje igcina ikhulunywa la engenasidingo ukube sisakhumbula la siphuma khona ngaba ikhulunywa lezinto anzange ngibona inethembe ezinhle ukuthi kwenzekani lapha ethembe ezinhle ube nesikhathi eside kabi la inkosi ebihlala yodwa khona sesihambile hlale yodwa akekho nowafika wathi qina ube nesibindi ungesabi ungabi naluvalo ungabi nangembe mina uNkulunkulu kaJembe nginawe akekho nowasho ngeke isitshele yini ishithi kunezinto eziningi engabe ngitshela zona ngisaba into eyodwa nizothi lo muntu uyayibabaza nizothi nange inweba phambi kwethu esethi manje kungaye uMosi uma sekufika egcineni uthi lalelani sengiyahamba ngizonishiya nomholi uNkulunkulu athi angingicobeleni kodwa ngithi mina phambi kwenu ngibeka ukufa ngibeka ukuphila kodwa ngiyesaba ngathi nizokhetha ukufa ngithi mina khethani ukuphila ninamathele kuNkulunkulu enimaziyo akubekiwe niphambi kwethu ukufa nokuphila njengamanje na alukho unyasi alike gidigidi lonyazi akikufa lokho akikufa lokho kubekwe phambi kwethu ukuthi silandele izwi lomuntu namanje kathi sihleli nje ngasazi thina ukuthi
sisebenzisa inhlalo suthi ithi lalelani uma ulawi iNazaretha wofaka imkhala uthi anofaka imkhala umkhala wenza ukuthi ungaboni lutho eceleni ubheke phambili kuphela ulalelizwi kuphela ulalelizwi kuphela njengoba silapha nje sizoqinisa leyo mkhala ukuthi uNkulunkulu wasephakameni sisize sinamathele ezwini bantwana bakaNkulunkulu. Ngikhumbula ngelinye ilanga kuSeptember kumgidi ngoSeptember eThembezile singakabiki impela sagida ingubo emhlophe iyamemezela inkosi ithi kusasa uzomgidi wabantu bonke. Ngiyazi ukuthi uba baseduze abafowethu ngabe sebangithinta bethe hey msuku uyiphatha leyo ndaba igama nje lithinta umgidi ungalilokuthi manje ngikude akekho ngangithinta washo njalo umvangeli uManqele uthi hayi ngeke ningenze lutho imemezela imgidi ithi kusasa uzoba umgidi wabantu bonke eThembezile angithi kwaku 2012 September mangewe 2011 angisazi lapho kodwa phakathi kwaleyo mnyaka omibili kwacaca ukuthi ngesonto abantu abekho khona kwakuthatha abantu okunomsebenzana wawukhona abekho abantu manje ke uma umuntu obekwe endaweni yokuthi hamba phambi kwabantu usenkingeni ngicabanga ekseni bese ngithi minayi mina okwami ukulanda indweba kwami ngoba uthe imgidi kusasa asengiya konke ngiyofika ngizwe khona ngiyofika ngizwe kumnikazi ukuthi uthini mina kuphela ngizokhonzela indweba mhlawumbe mase ngishayile kwangaqhamuka umuntu ilapho ngizobuyela khona ngithi baba ngishayile kwangakhala umuntu kwangaqhamuka umuntu mangifika uthi hawu abantu abekho bahambile abantu manje uzokwenza njani buza kimi ngithi mina Nkosi yamakhosi thina sikhona sizozama ukuthi senze njani uthi ke inkosi kubusise ngoba angazi njengoba ezulwini kwazi ukuthi kuyagidwa namhlanje bekuzomiswa kanjani mangasagidwanga Nkosi yamakhosi siyayicela intethelelo sibonga baba uthando lwakho nomusa wakho ukubheka ngakithi wokusithethelela siyazazi ke la siphuma khona nebandla lonke lisixolele ngesakwenza saphunduleka sizingane ngesakwenza okwenzeka kwaJobe ngengufihle ngoba kuyinto yaziwayo umhlaba wonke wabona kwenzekani kodwa sibonga umusa nothando ngoba ingane yakho noma yonile uyishaye uthoza la nemvimbo ungene endlini uyinika amaswidi lokho ke thina sakuzuza yilowo musa esubongayo ngiqonda ukuthi bantwana baNkulunkulu engifuna ukuya kukho asingakhohlwa ilapho esiphuma khona ngoba laphana eThembezile sihamba unyaka wonke ngo2011 hayi ungacabanga ukuthi mhlambe sasanjiswa ukukholwa kakhulu cha sasingahanjiswa ukukholwa kakhulu asikaze nje sikholwe kakhulu kodwa wonke unyaka u2011 besuhamba sisabatha khona ngento eyodwa wawuyibuza uthi kambe mangayile kuzobe kukhona abantu uma ngingayile kanti nomunye lo esibabili naye akayile kuzobe kukhona abantu uma sesifikile sithola inkonzo ungathi sizinkumbi into engangiye ngiyibuka yenzeka nganoma abafowethu babebuka yini ngisho amaNazaretha onke sasinawo ngisho abafowethu ezizalwa nawo ngithi nganowo beyibuka lento ngangithi mangithi ngiyabuka inkosi ingakaphumi ukuze ethempelini ngibona ukuthi awuyihlazo mhlambe inkosi izothi namhlanje hayi ngoba abantu abekho asenze njani hayi mefika umntakanhliziyo kube sengathi sizinkumbi waze wathi umfowethu umvangeli wathi hawu hey nathi inkosi izoqeda inkonzo abantu bengakafiki wemadoda lamabhoma angakadedelwayo abantu bengakabikho hey sasicabanga kuya mhlambe uzohamba kuhambe mhlambe kubuye kwehle sahamba unyaka wonke into engifuna ukuya kuyo ke bantwana baNkulunkulu engifisa singayikhohlwa ila siphuma khona sasiye sifike lapha mase kuphuma inkonzo inkosi ke yaqala yangabi naso ngisho isambulela lesokusithi ilanga umihleli sinikelisa yahlala nje obala
kuhamba abantu mhlambe bebe u5 abayoguqa abanikelayo bese kuphela kanjalo ebese sihlala nje sehlabelela umhleli ibisihlala lithuli lithi dwinga xoxa namuntu ilalele lokhu kuhlabelela igcinisa ishaya iorgan ngezandla kuphela ihlabelelo oqala esinye kuphela ihlabelelo oqala esinye iyothi isuka ntambama ibithi inkosi ingibusise ngesikhathi isho njalo sishaya imoto sihamba ibisisala yodwa ngithi mina ke akekho yini owafika wathi qina ube nesibindi ungesabi mina uNkulunkulu wasekuphakameni nginawe ngiyohlala nginawe ngeke azasitshela ithi ingoma yethu Themba Limba sinalo elinye ngaphandle kwakho Manazaretha ingcwele hayi nami ngeke ngalibona leli themba ngeke ngalibona nami leli themba hayi ake ngangeni kulokho ake ngiqedele le ndaba kaJoshua uthi uNkulunkulu Joshua thatha laba abantu niqonde ngqo emfuleni akozibuko la angikhulumi ngezibuko mina ningabokuhamba la alazi nasibuko qondani kuwo ngikhona mina usambizele eceleni utlalela Joshua uyingane wena ngimdala mina ngifuna ukuqinisa namhlanje phambi kwalabo abantu babone ukuthi ngisekhona uma befika lapha abathwala izitsha lithe izwi iqondane Manazaretha lithi izwi iqondane emfuleni sasokwenze njani sasingezukusho ndayi hayi ake sihlanganise umnikelo sosho ukuthi baba uNkulunkulu ugcwele baba manje singewulinda ukuthi ukubohla bamemezile abashumayeli bathi wonke umuntu sekuyahanjwa qondane emfuleni seyithwelwa izitsha kuyahlaselelwa kubhekwe kuwona lahlupha ubhimbi abe ngithi ngane uJehova ngempela mayefika lo phambili nobhoko lwakhe beqale bethi amanzi bathi khatha enyaweni wawusuthula umfula wawusuyezwa ukuthi abantwana bababhombela labo bamemezayo wawusuyama umfula wawusuvuleka waphinde senzeka kuMosi ngoba uNkulunkulu into enhle ayenzile uyaphinda iphinde ngabe namhlanje sinalila ngaphambi kwethu ukuba uNkulunkulu into yakhe enhle uyithatha unomphela ubuya iphinde into yakhe ngoba yena unomusa futhi unothando namhlanje usibuyisela ilanga ngoba wayeyithandile le nto wabona ukuthi ithi incwadi kaJeremiya 5 ithi akekho yini ongagijima angibhekele kuzo zonke izitaladi zaseJerusalema ukuthi akukho noyedwa yini uthi uNkulunkulu ngifuna nje oyedwa ozomthola kuthiwe nami uthanda umthetho
wathi mina ngifuna ukuphila ngomthetho uma ekhona lo yedwa leli Jerusalem ngeke ngilibhubhise ngaye nje yedwa ngeke ngilibhubhise leli Jerusalem ngisho ukuthi ke uNkulunkulu into yakhe enhle uyayiphinda uma ngiselapho ngikhumbula indaba yalesi yasoni esasilenge emthini noJesu uma ngabe lesesinye sithi hey wena ngoba kuthiwa uNkulunkulu yini ungayikhululi wena ebese ukhulula nathi njengoba sibethelwe nawe sithi lesesinye hey wena awazi ukuthi uNkulunkulu lo kulungile thina sibethelwe ngezono zethu kodwa yena ubethelelweni kusho isoni ngaso leso sikhathi uNkulunkulu wathi ngiyoba nawe eparadise hayi inhlanhla yaleso soni esoni esaselengaye kushushembe ukhuluma ngentanta yesoni esasilenge emthini ngithi mina hayi siyafihlelwa ubombela inhliziyo kaMosi lewafika nayo khona la athi khona la emthandazweni wakho ubombela mina leliyasho uMosi uthi uMosi lalelani mina ngibeka phambi kwenu ukuphila nokufa ngibeka ukufa nobubi ngibeka ukuphila ngibeka ukufa nobubi ngibeka ukuphila nokuhle kubili vele kuyohlala kubekwa izinto ezimbili abababili abaholi abakhona bamaNazaretha uyedwa lona omunye ubekwe ngamabomu ukuze wena ngoba uneyinhloso zakho uhambe la uhambe uyokwenza inhloso zakho le eqeleni lapha enihleli khona vele okuhle nokubi kuyohlale kukhona kodwa ukhethani wena Angifundele incwadi kaSamuel oqala sahluko sesibili ivesi lika 15 Samuel oqala isahluko sesibili ivesi lika 15 ziyohlala ezimbili izinto ezibekiwe yipi wena oyikhetha ufundisweni njengoba ufaka umkhala nje ubheke phambili ubonani phambi kwakho wonke umuntu mangambuza manje uthi phambi kwakho ubonani uma ngabe ufaka imkhala ubheke phambili uzobona imsebe kuphela kodwa uma imkhala ungayifakile uzothi awusibuzelani lo ngoba manje ngiyabheka eceleni kwami ngibona napha abantu ngibona abantu baningi ingoba umkhala uyifakile ubhekile phambili uqalaze emaceleni la ikhaya kuqalazwa uthula ubheke phambili ulindele izwi kuphela futhi ungabuzi imibuzo ukuthi wayiphika indlu lo okuthiwa kwashawatima wasalama lahla uzela izindlu yini kanti uzela izindlu Samuel oqala sahluko sesibili ivesi lika 15 Ungakashiswa amanoni yayiza inceke yompristi ithi kumuntu ohlabayo letha inyama yokoselwa umpristi ngokuba kayithabatha kuwe inyama ephekiweyo kodwa eluhlaza uma lowo muntu ethi kuyo impela bayakushisa amanoni kalokhu khona ungathabathi njengokuthanda kwakho amen ngiyabonga mntwana into engiyilandelela iyodwa khona bezela amanoni njengoba izinto zimbili nje khona amanoni khona izwi likaShembe hey ngoba ufuna ukukhuluphala uzokhetha amanoni bakhetha amanoni njengoba ehleli lapha ya into beka abantu lapha amanoni akulona izwi akukho ngisho umfundisi wakithi uGumede ufakazi uswazi wangibloke inamba yami sawube ngicinge nje ukuthi mhlawumbe usabe wangivula ufakazi ngithi mina kuye Gumede lalela mfowethu njengoba uthi maseluhambile
nize ningalobothi ikhulu zakithi nisinike okwenu anosinike okothingo ngoba okwenu ngisho ningahlobisa kanjani nikufaka igolide kucolezele kuza lapha ya asikufuni sifuna lokho okuphuphile eniboti nina kuwafanele amaNazaretha uma kungokothingo uthi ngoba lubonile ukuthi sifanelwe okuphuphile ufakazi Gumede ngaphinda sekunje ngamtshela ngathi Gumede isimpela inhle into yenu siyanibona ubukhazikhazi yonke into kodwa ushambani naye akekho esihlalwe nakho lutho angcono ukuthi babethola igagu nje elizozenzisa lizenzise likhipha amehlo uyenze ukuthi umfowethu yazi nginabantu abangaka ngabe ngeke ngiphume ngaphandle kwepulpit ngigithe phambi kwabo ngithi ngiyambona uPombela ulakimi wehluleka ngisho ukuzenzisa ngikhuluma noNkululeko ngithi Nkululeko ake sisukume njengamanje siyibandla ake sisukumeni nangu yana umthetho ejozini usesishayile inkosi njalo ekuseni ngo5 iyashumayela manje le komhlaba uyalingana yini abambile ngoba kukho la sike sanqatshwa khona ukuthi sigijime sitatazele yonke indawo yilo sithi silinde icala cala lani silinde icala lani uNkulunkulu sihleli naye bantwana baNkulunkulu uma befika laba bantu la emfuleni uNkulunkulu esewamisile amanzi bahamba banqamula phansi wawubona kuphela kuvela amadlokolo phezulu kwamanzi kuvela amadlokolo yithemba bamethemba uNkulunkulu wabo kuvela amadlokolo benqamula bewela nezitsha bayibaphumela ngaphesheya bathe sebengaphesheya wonke umuntu asethi kwangcono ngiyacabanga ukuthi okugcina wayesegijima engafuni abe okugcina gquzuke lento esasele emfuleni uma sebephumile uthi uNkulunkulu kuJoshua manini baJoshua imina engiphethe lo mkhumbi akuwe imina umnikazi walento lalela ke khona kufanele babuyele phathe emfuleni khona manje kufanele baphindele emuva babuyele emfuleni beyothatha amatshe funeka beyothatha amatshe azoba isikhumbuzo nesifungo ukuthi ngaleli ilanga ngani weza umfulu ugcwele naka amatshe aye phansi emfuleni uGebhu umbana phansi emzombe eqhumi phethu awu madoda ngithi mina akasifihleli yini uNkulunkulu ukuthi lenhliziyo kaMosi ngeza nayo la ngayifaka kushebe uthi uNkulunkulu kulezi zindlu eziyishumi zabantwana baIsrayeli indlu nendlu akube nomuntu ozobuya aphindele emuva bafika labantu abayishumi bethatha amatshe ayishumi kuyothi lapha eGilgali la niyolala khona nifike niwabeke lamatshe abe isikhumbuzo angeke ngisayifunde lencwadi kuyothi uma izizukulwana zibuza ukuthi lamatshe awani bese niyasho ukuthi ayisikhumbuzo sokuthi uJehova wasiweza kwakuJanuwari umfulu ugcwele kodwa thina sawela sihamba phansi ngenyawo wathi waphume 1 indlu kumenyezela lalela yonke indlu ayikhipha umuntu nga1 abayishumi baphindele emuva kuloya mfulu omile beyogoba phansi becosha amatshe angazi noma indlu wafanele ikhiphe ngamthandini kahle ngoba awazi izoqhuzuka nini le ngempela benza njalo bawathatha lamatshe babuya nawo bawathwala bawathatha bahamba nawo mina sinawe sikhaliswa isigodo lesi sasentanda ngiyabona igodo lezi zasentanda zadla amabhanti zadla amayembe zadla amavesta zadla inyama zadla nokholo kwabanye namhlanje abekho ekholweni isigodo babethola amatshe bona kuthola amatshe athwaleni niyoze niwabeke lapho kuyolalwa khona ngempela benza njalo ngibuza ukuthi asinawo thina amatshe ayisikhumbuzo sente yenze uPombela ekhomba iqele etimbanini la mbanini kunamatshe ayisithupha azophuma lamatshe sawabeka sinobaba seseyela umhlaba senze ukuthi amanzi engaphumi isinombe kanjani khona amanzi azophuma aphuma ngeorder
khumbula umamncane mase ngikhuluma nge-order wayekhuluma complete ngangihamba nge-order wayithanda i-order wayengahange esikoleni kodwa i-order wayeyithanda amanzi azophuma nge-order la uma sebewakhipha lamanje sebezokhipha lokugcina uthi upobela umthetho wendaba uthi lalelani-ke bantu bami bese nimba kancane manje ngoba asezoqhuma amanzi angithi amatshe akhona angithi amatshe akhona le kuthiwa khona namhlanje la matshe abawacosha phansi yikho-ke ngithi mina cha uthi umqalo wendlela la uthi mina ngiyanincenga uyezwa uthi uMosi mina ngibeka phambi kwenu ukuphila nokufa wathi wababuka emehlweni wathi hayi labantu ngase bekhetha ukufa labo bantu uthi lalelani msana ukukhetha ukufa khethani ukuphila namathelani kuloNkulunkulu ebesihamba naye uthi-ke umqalo wendlela la mina ngiyanincenga bantwana abakasenza ngakhona angisazi ongangibhekela leli vesi ngokushesha ngize ngathi ngingiza sengifike kulo ngithi mina nathi indaba mina ngiyanincenga abantwana basenza ngakhona ngazi besiqhubeka ithini oyithola yangifundela uthi mina uyabona mase afika lapha ethi mina ke noma ngabe beningafuni ukwenza salani senenzela mina ngiyakuncenga maNazaretha ngegama lenkosi uJehova ningazenzi lukhuni inhliziyo zenu bantwana abakasenza ngakhona amen uyezwa uyabona ukuthi ngase kwenzeke labantu benze inhliziyo zabo zibe likhuni ebese bengawulaleli lo mthetho ngoba uthi uJehova kuJoshua thatha le ncwadi ephethe isihlabelelo kanje uthi thatha le ncwadi ingasoki kuwe le ncwadi ngabona umhlola sise entabeni zasemahlabathini kwamfundisi uMasango ngabona umhlola kwaphephuka itende maliphephuka itende sonke siyasangana sake sanqubulana sithi hawu ubabuphi sithi siphumela ngaphandle sifica ubaba uyimele usilindile uma bephuma abantu baphabatha ukuthi hayi kuyano zandla esikhundleni sokuthi inkosi ibaleke endlini ibondile iyabhupha yake yahlabelela yathi uJehova ungumalusi wami yafiphala ibuka laqhamuka ngakhona isiphepho yafiphala ngayibona ifiphala ngezinyembe ezigcwele emehlweni ngathi uNkulunkulu wami yini lesiyibonayo yini lesiyibona ngamehlo ethu siyokuthini lokhu ngoba asikholwa sizoyenza njani lento ngoba sikholwa wangasongani ukuthi mkhiza phuthumisa imoto yami ngisendlini nina balekani lona lo ngayemotweni yakhe ayocasha ngabona kuphuma ilanga ngabona liphenya ngabona kuvela ilanga laphuma ilanga kuthi amasa kuphelile sahleli phansi simngungile uthi ukhona inosenovalo phakathi kwenu ukhona inosesaba ngithi mina uyasifihlela khona wafika wathi iqina ube nesibindi siyafihlelwa ngikangambamba mina ngoJulayi bantwana baNkulunkulu ngambamba ngathi hayi ngeke uNkulunkulu lo ngivelelwa inkinga ekseni kungena ucingo ngisemhlanganweni luthi ucingo mangithi ngiyalubamba umakoti ekhaya uyakhala uthi ngiyagula yini na ukulele lo muntu inyanga zilako 2-3 uthi ngiyagula yini na hayi konke vele yehla nje ehlele sinyeni manje inkinga savumi ngime hawu ngathi uNkulunkulu wami uphuma isisu ngizoyithini lento njengoba ngila ngikude kangaka futhi lo muntu uyedwa sonke sila emhlanganweni kwakungumhla ka-11 July ngeke ngilikhohlwa lolo suku empilweni yami lose ngife ngalikhohlwanga ngizoyithini lento wonke-ke amathemba engangobe ngiyinawo ayesephelelwe isikhathi ngoba inyama ifuna umthatha umuntu umlethe imgqume imenze konke ngasala lento eyodwa mhlawumbe kwakuba yithemba lokugcina ube ngangiseduze ngoba ngangeke ngithandaze ngangophuthuma ngimlayishe emotweni ngimphuthumse ekliniki kodwa ngaphelelwa umhlaba ngasala lento eyodwa
ngaphuthaza umNazaretha wami ngawuthatha ngaqoka ngahlaba ngejubane kusekuseni njengamanje ayikangeni inkonzo yasekuseni kwakula ko8 ngahlaba ngejubane ngabheka ngaphakathi mangifika ngifica kuthule ngaphakathi kusekuseni mangithi ngizwa amazwana etendeni mangingabheka hawu wandile nenkosazana leya kwabo ayi bonhlanzi nakho ngisenkingini ngiyabona impela kulelwe uma ngathi ngifuna ukungena ngakumba ngilahle kuyena ngithi ma ngicela ukuphutha umungivusela ubaba konake zithi ingane hey mphathi sinenkinga ngoba umama uphethe umkhuhlane ubethe singamphazamisi manje nangapha ubaba usalele kodwa le ngane le yentombazane ngithi mina wena hayi ngathi mangibabheka noWandile ngathi hayi indoda izoqinisela ngambona lokuthi mase ngiyichazile indaba uyatatazela ukuthi ngihamba ngani hayi yatatazela ingane yenza ngapha yafika baba umnyango kancane kuvalekile yajikela ngapha kwababa yathi umnyango kancane kuvalekile yabamba ikhanda ingane yasikaza umnqonqoza ngangizoyikhuza ngithi hayi ungangqonqozi kodwa ngangithi mina sangijikile manje sengithi hayi akuvuka isiboshwa uma ngiyeke umanga uphethe umkhuhlane kodwa isiboshwa asivuke isiboshwa konakele manje yathi ingane hayi mphathi mhlawumbe ongcono ngifona ngathi mina hayi fona ngakhiphe yami ifoni ngathi ngabe ungenayo i-airtime uzoshaya kweyami ifoni fona impela mfonela ubaba hayi sengikhumbulile manje akuyona inkosi le isiboshwa lesi asivuke isiboshwa yafona ingane ngangezwa ukuthi ikhulunywa kuthiwani ithe isuka yayithi hayi uthi ubaba jikela ngale ngaphambili ngathi manje ngiyafika le la ngingaguqa wavuleka umnyango ngasho ngathi awunakho ngiyaphi ngifuna ukuthi ngizobika baba nangu umuntu uyagula manje uyedwa ngoba ngiyazi mina ukuthi lo muntu mangasapheka kakhulu eyedwa ezephelelwa amandla uzofela endlini ngizothi baba umphefumulo waloya muntu azathola usizo mangifika ithi inkosi niyaphila mphathi ngithi mina ngiphila imkhululo eyiboshwa ithi ngene ngifika inkosi isasekuseni igqoka igawu imili ifika ime lapha phambi kwasofa ibisithi kwenze njani ngithi mina baba ngisenkingini sengena ucingo njengoba sengeke ngayichaza indaba ibisi yathuka inkosi sithi hawu ifumba izandla kanje phambi kwesifuba ithi hawu isasithi isikhathi ifumba izandla ibisi yehle ihlala phansi kusofa ngibona ukuthi ubaba uphelelwa amandla wethuke kakhulu ebese phendukela kimi ethi manje ucabanga ukwenze njani ngithi baba ngiphakamisa izandla zombili baba ayikho into engayenza sisobabili la endlini nobaba ayikho into engayenza ngizobikela umnikazi wemphefumulo ithemba lami kimi ngaleli yalanga ngiyalifanisa nethemba elalikule ndoda inkosi engikhuluma ngayo leya ethi ngenoma yakamagwaza yini ethi ngawela umfula kodwa ngiyesaba ukuthi kazi mhla ngiphinda ngifika ngowela yini ngoba ayikho into angeke ngaba nayo uNkulunkulu mangaba naleli yathemba enganginalo themba libe awasinalo futhi ngaphandle umntanhliziyo uthi lalela-ke mphathi ayi ushaya uzomembatha uNkulunkulu kashaya uzobe naye kodwa-ke usejikela kimi uthi ulinde nawe nanto-ke ulinde nawe ngathi mina baba ngiyabonga ngangiphuma ngejubane ngathatha ucingo ngafonela abangase bamthathe bamphuthumise ekliniki ngathole ngamthola la ngabona khona sakusebenza uNkulunkulu uma ngithola umuntu onyazi uyalayisha uyebuhleni njengoba ngolwesihlanu phela uyebuhleni uyalayisha ebese ethi hayi ngizodlula ngimthathe wamthatha-ke nenye intombazane emphelezela wababeka ekliniki lo muntu akuvuma ahambe uma bese ekliniki senginqamulela le ndaba abantwana baNkulunkulu kodwa inkosi yasethembisa yathi uma sila sikho etohweni uma kusekhona okukhulumayo khuluma wathi mangasekho futhi uhlale phansi ngizoqedela lokho nami bese ngehlela ngezansi
mina ke uma ngiphuma la ngihlushwa ilelizwe elithi ulinde nawe angifuni manje lento yonakale ngenxa yongalindi kwami bese ngiyibuza ukuthi kambe kulindwa kanjani ngikhumbula ukuthi umama uyethi mayesixoxela ethi sasiye sihambe siyosebenza entanda silindile ngabe nhlahla nami ngaqondana noma umvangela ubiyela ehambe memeza ethi insizwa siyosebenza ezibene entanda ngathi nambe ngihamba nawo nami ngiyolinda entanda ngokusebenza ngashona entanda uma sengiphinda ngifona uyalibamba lo ntombazana ucingo uthi hayi sekonakele sekubhedile hawu sekubhedile hayi ke anginankinga mina ngaba vele mina ngifuna umphefumulo womuntu lokhu vele ngiyabona kuyonakala manje yakusabanjwa umuntu yindaba na ethi hayi sithe sisalindile nje emabhentshini la silinde ukungena kusister kwavele kwathi bhidli igazi la ehlange izitho kwacwela phansi kwagijima wonke umuntu segijinywa namamophu manje wagijima naye wawungena ngaphakathi kusister usister wakhipha bonke abantu abangaphakathi wathi phumani igazi ligcwele izicathulo manje bayazi odokotela sinabola nonesi sinabola ukuthi umphefumulo wengane esesiswini igazi uma ke kwaphuma igazi uphumile lo mphefumulo nami ngiyakwazi kancane ngoba nabo badlulela ezandleni kaThisha ithi le ntombazane hayi sekonakele mangithi awunginikela yena ebese ethi hayi basamfaka idrip lapha ngaphakathi bamdlulisela esibhedlela ukuze ayoklinwa iambulance ingafiki izifike ngo2 ngiyanqamulela uma ke la ngijahe khona eseyofika esibhedlela lapha sekubuya onesi bonke la eclinic bathi hayi lalela ngoba usemncane ungakhali kakhulu uzomthola omunye umntwana ngoba usemncane ungakhathazeki uzobuya umthola omunye bese ingaki inyanga asho athi bathi hayi khululeka ungakhathazeki uzobuya umthola usemncane bese bebhala bebenzela ifayela babhale ngaphandle bethi miscarriage bayazi onesi miscarriage yini babhale fayilini ahambe ifike ambulance ahambe mayifika le bamphuthume eqala bamthathe beze nenqola bezommukela ngenqola athi hayi ngizokwazi ukuyihambela angena fica udokotela ngenhlahla odokotela kanti ababibike ebhedlela embongolwane awunanga udokotela amphuthume uyi-emergency phela lo muntu memlalisa udokotela la emcheka amcheke ebese ethi udokotela uzweni uzuthi kuyaphuma ngoba kubhaliwe la ukuthi miscarriage ebese echaza isimo sonke ukuthi kwenzekile aphinda aqale phansi udokotela amfake naloko amafutha afakwayo aphinde futhi acheke ebese ethi uthuzweni aphinda achaze inkinga manje lezi zinto zakhe abeyigqokile lezi abeyigqoke ngaphansi useyikhumlile ngoba zimadakadaka igazi sezilapha kushekasi bamgqokisa okwaboke onesi udokotela uthi hayi inkinga enginayo mina angiboni ngisho lodwa uPaula oluthi lento iyaphuma hey angiboni phawu mina oluthi lento iyaphuma ngakho ke into engizoyenza ngizokudedela uhambe ekhaya uma kukhona ophinda ukuzwa ubuye la esibhedlela usiyangixoxela esebuyile ekseni nje umevuka uthi hey ngesaba ngisho ukuvuka ngiyochama khona uthi ngizothi ngithi sekuthi ke ngesonto nanso ke indaba yena uManazaretha ukuze nizwe kahle bekufanele ngidlule kulokho nansi ke yenu ke ngesonto emva kwemgidi sengihambisa indweba amakhosazana seqedile lapha kade yolalisa mangifika la ngifica ubaba usemile ulindele ungena endlini ngilethe indweba bese ngiyibeka phe kwetafula akhipha isibusiso ebese ngithi baba nendaba yalo muntu cha baba ngiyabonga ngoba uNkulunkulu umhlengile ngoba phela mina ngibike umphefumulo uhlengile kuNkulunkulu lo mphefumulo mina bengizobika uNkulunkulu uhlengile umphefumulo baba ngiyabonga kwenzekeni ngichaze ebasethi hayi ngeke siphume hawu uthi ngeke siphume uyazi washingile hawu ngafike lokudabuka ngadabukela ubaba ngathi leli ithembeni kaka kuzolenze njani ngoba mina ngiyazi ukuthi kuke kwenzeke umntwana athule ngaphakathi kodwa angaphumi ngaleso sikhathi manje ubaba uthi ngeke washo washingile wathi lalela
wathi lalela njengoba ngifumba izandla bengibamba umphefumulo bengibamba umphefumulo uthi uMosi mina ngibeka ukufa nokuphila phambi kwenu uthi uSembe ngiyanincenga mina ngegama lenkosi uJehova uthi bengibamba umphefumulo mina wasemhlabeni ngithe uyethuka ngithe hawu baba uyathuka wafumba izandla wahlala phansi wancipha wamncane kusofa uthi bengibamba umphefumulo ngeke siphume ngizoyithini lento ngoba mina ngiyazi ukuthi ngebiology yami ngiyazi ukuthi lento yonakele isazobuya iphume hey bantwana baNkulunkulu hey kuba khona esontweni ngabe ngithi akaphakame ngibonisise ukuthi singakanani ngoba ukhona ngisho ukuthi ke bafowethu engifuna ukusho angiqondile ukuxoxa indaba yakwaNduli le ndaba ngoba yiBhayibheli lakwaNduli leli yiBhayibheli lakwaNduli leli izizukulwane nezizukulwane eziyolifunda sangilinde into eyodwa ukuthi lo mntwana afike emhlabeni ngimthathe ngimuse enkosini ngithi baba nginako umqamba mina umphefumulo wehlule ngeke ngiuqambe ngoba ngiwazi ukuthi ubanjwa kanjani uma efika ekliniki ngithi nayi into iyele ekliniki dala bahluleka lapho akazaye kuleli ekliniki namanje bazothi lo muntu wami isikhela Nkosi yamakhosi baba angazi ezulwini koniwa kanjani kungenzeka ngonile ngoba ngazi kukoniwa kanjani khona mhlambe la ngishayise khona ngona uNkulunkulu wasekuphakameni ngoba yena umnikazi wabantu umnikazi wemphefumulo uyena oyobona ukuthi ingane yakhe yonile la kulungiswa kanjani angithethelele ngiyabonga Nkosi yamakhosi Inkosi usisene kuzwini ingoma yamashumi ayisihlanu nanye amashumi amahlanu nanye Nkosi busisa ukuphakama kwenhlangano ngiyocela omunye ahlabele
Baba, Nkosi enkulu yasekuphakameni. Naba abantu bakho Nkosi. Beze kuwe. Bazokhonza. Bazophakamisa Nkosi udumo lwakho. Bazophakamisa Nkosi igama lakho. Ngiyacela ke Nkosi yasekuphakameni. Ukuba ubabone. Balobe Nkosi encwadini yakho. Lapha uloba khona Nkosi abantwana bakho obathandayo. Ngiyacela Nkosi baphe inhliziyo ephelele phambi kwakho. Mabe hamba phambi kwakho Nkosi bangakhohlisi. Mabe hamba phambi kwakho Nkosi bazi ukuthi ekupheleni kweinsuku zabo bayozuza Nkosi umsa ukuba nawe ingunaphakade. Ngiyacela ke Nkosi babone labo bantwana bakho. Ma ukhona phakathi kwabo bafukamele ubabheke nasemzini abahlala kuyo. Ube into yonke Nkosi kubo ngezikhathi zonke. Ube ngikudla Nkosi, ube ngamanzi. Bangadini, bangesweli. Konke ke Nkosi sikubeka kuwe ngesakho sodwa isandla nanini zebephakade. Amen. Hey Chantume, hey Boangebe, hey Shamstini, hey Mdalomlu, and Mabasira, and Oliva Holi, and the Leopard Saba, the Waki Kole, Hakabakolishi, hey Sina Hemlama, hey Zahusa, hey Saklava Kundisi, the Mazanta Shashina, hey Ninifa, hey Boangebe, hey Jacob Nisa, Satamara Boti, hey Ngoloni, hey Mosombazi Kuru, hey Kukubala, hey Bima Bepili, hey Bapinanda, hey Bima Meme, hey Shata Somsebe, hey Nashalangani, Tarazilan Zezu
kuphela bambambela mina ubaziyo ngibinyana abasayo